Well, namhlanje bafethu ngibhalelwe yifamily la yakwaZuma. Bathi Mr Lovers mfethu sinenkinga ekhona. Inkinga sifuna nje ukuthi uzosiqala uzizulelela yona andizuba mde kakhulu because as I'm standing right now ndime nomama uZuma. Mama kunjani? Ngiyaphila baba kunjani? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Bengisacela nje uxelela ama viewers wethu ukuthi igama lakho ubani and why usibhalele namhlanje la ekhaya. NgumaZuma, ngishade ubaba uZuma. Nginenkinga nendoda yami, indoda yami ayisalala endlini nawo umuzi wami nje. Kukwena la ispace mekhona ne. Ngoba yathwala. So mangithi mina sizi expose ayifuna indoda kunina ayisalala nje nami inhlobo indoda. Ngoba wathwala. Wathwala. uZuma nje angisamazi yinkinga enginayo ke le akasalali nawe cha lutho nje ulala nalesilwane inyoka yakhe le ayithola kule nyanga kuthiwa ubhodla umlilo hayibo so umuntu omdala ngicela ukunderstand ngenzela ukuthi nama viewers wethu eJozi Bioscope understand kahle ubaba uZuma makathwala bese nichadile bese nivana vele sesichadile baba wangitshela kodwa ngangayizwisisa le ndaba hayi ngiyabona into iyakhula noma ngaba ngangakhela anginike imali kodwa ngifuna yena nasi isilwane sibhokile ke manje so akazange wakuchazela umuntu omdala ukuthi ekuthwaleni kwakhe because ngiyazi ukuthi I believe ukuthi emthwalweni kuhleli kunemigomo nemibandela kuthiwa mawungabe kunento uthwele kunento kumele usacrifice ngayo at some point indiva baba umshaya indiva unenyoka so akazange wakuxelela wena uyibuyisela uthi akakwazi kuyibuyisela mangithi ngimsize sambe siyobhalela nina noma sekule nyanga ngimsize akafuni okay umuntu omdala ngithi ngizama ukunderstand kahle ukuthi wena bewungazi na ukuthi uthwele ngenyoka and inyoka le izodemand ukuthi elale naye umshada ngokuthi wena bewazi ukuthi ungitshele sesishadile bengingakazi angakangishada uthwale sesishadile ke kusho ukuthi so senami niyezi mhlambe nizwana wena nobaba uZuma sina 8 years 8 years lento zomthwalo ukutshele maybe masenahami nabo ma 4 years emshadweni uke wazama umuntu omdala ukuthi ngoba sekukutshelile nawe wabona ukuthi lento lena kusiyinto eright and ayiphathi kakuhle uyangondla nezingane ungakhela umuzi ukuthi nje nami ngiyalamba ngomuntu wesimama and nami siyangihlukela manje so kule 4 years before ekuxelele beninga heavy nakhona for the past 4 years besilala ngoba sinazo izingane benilala lento ichintshe nini manje mama ukuthi niyeke ukulangicela ungangibaleki ngathi uyabaleka ichintshe nini lento leni ukuthi ngiphethe ibhlungu baba sengithi ichintshe nini umuntu omdala ngithi ngenzela ukuthi nama viewers wethu eJozi Bioscope understand kahle ngiyaze kahle ngabo 4 years nakhona sengiyigubha kubaba ukuthi hayibo kwangathi sekuphela unyaka sithintane ngisho nje ukuthi bo ma 3 years unyaka lo wes4 beka singasangithinti lapho ke sesicala ukuxabana ke ngitshela wakutshela ukuthi no manje engikha nje phezulu wakutshela ukuthi mama ngithwele and umthwalo wami ngithathabe ngathi hawu uzamile mhlambe umuntu omdala ukuthi ubize ifamily yakhe nihlale phansi nikhulume njengabantu umuntu wakho umthanda indoda yakho nishadile uyavala kodwa manje hambe kusixake na umuzi uyasixaka nje so uxake ke beside ukuthi akakuniki inkonzo ekameleni sokukuningi nje lenyoka ifuna iattention yakhe seyifuna iattention yakhe angithi bosichazele masifika sathi ngase ngithumela uMr Jones ukuthi Mr Jones ehambe eyomlanda lapha eshop kule address osinikeze yona so ngiyathemba ukuthi ubuza kona kuningi kakhulu kumele kuye ngizomela ukuthi aphendule no bhodla umlilo lo lenyanga yakhe no hayi umuntu omdala yazi ngikubuza kanje umuntu omdala ngithi la ngibhalelwe wena so ngiyenzela ukuthi ama viewers wethu eJozi Bioscope kwathina si understand ukuthi yini leyo sibhalele yona in the meantime angithi salinde uMr Jones ningisize ukuthi indoda yami ayisalali nami endlini sashada ubaba uZuma ayisangithinti ayisangibheki nawo nje umuzi usixakile ayisafuni letho mangimtshela ukuthi asibuyele kule nyanga yakhe ubhodla umlilo akafuni so umuntu omdala yena ufuna sikuncede ngani ngoba sesifikile la siJozi Bioscope njengamanje bengicela nje kakhulu ukuthi ubaba mayefika nisincede siyeni kule nyanga yamthwalisa imkhuphe lento sekunzima endlini kunzima ngempela hayi no sizokwenza konke kusemandleni wena ma ukuthi as long as ubaba engafika sive kabanzi from yena no ithanda kuba difficult guys kodwa into esoyenza manje ngoba sisalinda uMr Jones ukuthi eze nobaba uZuma ezosichazela yena kabanzi ukuthi uzethwale bekathwala ngoba bekutheni before nithwale bekangumuntu onjani ubaba uZuma bekumuntu osokolayo mhlambe romantic sweet nje just besebenza nje umsebenzi bekasebenza kodwa sathuthuka nje esikhaleni nje
ukahle kahle ube nomsebenzi owusebenzayo before. It's just that wafila ngathi lo msebenzi awumnikazi imali enough. Angithi kunjalo phela le zinto zabo leyilwane zabo. No, bantu abadala yona angijudge umuntu omdala but ayikho right nani ba viewers lapha ekhaya. Mayingabe uThixo ukunikezile opportunity yokuthi at least kusakhona lokho kuncinci ukuthi ubeke isonke etafuleni. Ngiyacela guys ukuthi at least mbulele uThixo and stick to what uThixo kunikeze kona. Because one day uzokukhuphula lokho and nawe on your own. Angithi ukunikezile uThixo start wakunikeza onguye uba yeah Mr Jones nangisekazi. Eish. Okay baba ngicela singame egate lakho sisondele nje ngapha because ngiyabona ukuthi izingane zogcina sezivela la emakhamereni. Amakhamera wani? Ngiyaxolisa umuntu omdala angithi lokho engifuna ukuthi umama ekuchazele ukuthi why sila siJozi Bioscope thina singabantu abasebenza ngamakhamera umuntu omdala. So sibizwe ngumama la. Mama Nje mama ungilandela amakhamera kwa. Sangibhalele kule show yaka Jozi Bioscope ukuthi sincede siye kule nyanga le esithwelisile uhambe uyokhipha. Hawu lo bodla umlilo baba sifuna Bodla umlilo wani manje? Kunzima baba kasalali nami endlini ubaba Hayi usungazokhipha impilo zami la emakhamera. Umakhamera pho. Ungishiye endlini baba Awusingeke le ndaba lesikhuluma. Besingeke sikhulume le ndaba mina na. No, besingeke sikhulume le ndaba. umuntu omdala. Ngiyabona ke mina ngithi ngicela usizo. Sungifakela amakhamera ngibamba ntodo. Yebo yehlisa umoya umuntu omdala. Yehlisa umuntu omdala. Manje ungazongikhipha kumakhamera. Baba okay baba mama ngicela usondele ungabaleki so protector thina. Yinto engakwenzeli. Okay baba Zuma. Ngikhiphe lesilwane Yinto engakwenzeli. Angisatisfy baba. Uvela Koma ungishiye yena lo kusungaze ukhuluma ungakhele nje umuzo omkhulu ungangenzi. Baba Zuma siyaxolisa. Awusendaba lo sokhiphela kumakhamera manje. Siyaxolisa baba siyaxolisa. Okay siyaxolisa baba ukuthi manje Umshado wethu baba. Ngilungisa umshado asambeni sekulenyanga ngikhiphe Yinto ongayitholi kahle kahle. wena baba unginiki baba. Awuniki baba. Ngempela baba. Usunaka lesi silwane sakhe inyoka yakho. Amakhamera bonke labafana labo ngizana amakhamera la. yebo yeah baba Zuma Siyokhipha lesi silwane ngicela ningincede. baba Zuma ngoba bese ngishilo baba. Hayi kunjalo. Okay umuntu omdala ngiya understand Yabona uyabona into ezenza. baba Zuma Siyakhona nje. baba Zuma ngicela usimamele baba. Uzoya kanjani kuliyanyanga lenkosi yami yazi. Ngiyathi umama Manje uyabo waye ukhipha la kumakhamera la. yebo uthi umama le inkingi Ngishaya indiva baba ngenze mama ngicela njani? usondele ungangibaleki Ngenze njani baba? baba okay baba Zuma Ngenze njani baba baba Zuma ngisiza okay wena. ngicela Lokho yini umamele kodwa sihlale phansi lento esikhuluma. baba Zuma ngicela ungangibaleki Kade baba ngizama. baba Zuma Kade ngiyacela umuntu omdala ngizama. ngiyacela baba ngicela umamele at least ukuthi sithini ngicela ungahambi usipalele umama la ngoba esisho ukuthi ninenkinga enayo ekhaya and sekafila ngathi akusekho injabulo umuntu omdala ekhaya yabo ngoba kungasekho injabulo nje kanjalo thina size siJozi Bioscope sithi sizolungisa isituation baba ngoba uyasho ukuthi kunento wayilanda Wena baba kuthi lo bodla umlilo akhiphe lesi silwane baba. uyayibo so thina Mano besingehlale phansi kodwa sikhulumelane. uthi kudala eqalile le ndaba kodwa umuntu omdala ngathi akafuni ukuthi ezemmamelisise No, sakwayibona into ekhuluma. umuntu omdala baba ngiyacela angithi uyayazi isituation yakho Uyabona yabona nje usuqale kanje wangifaka kumakhamera. Ngathi kuzokwenzakala. Okay ngicela ke ungenzele ifavor umuntu omdala okay mama ngicela ukukhuluma Yazi angazi kuzokwenzakala. ukukhuluma naye baba angithi manje baba isituation lesikhuluma ngayo angithi uyayazi nawe and ubhodla umlilo angithi uyamazi okay asiqale la uyamazi angithi ubhodla umlilo uyamaza Cha umuntu wami unginikeza nje into ezokuphalaza lezo ngigqume ngiphalaza. Okay ke umuntu omdala bengisacela ke ungivumele. Manje angazi ukukhuluma. Bengisacela ungivumele sihambe kubhodla umlilo kunemibuzo engifuna ukumbuza yona nomfazi wakho na ukhona. Ubhodla umlilo la ngingayi khona. Kodwa baba angithi hayi ngachaze ngathi inyanga yami nginikeza nje ukuthi sengisho injabulo yena emthathweni baba. Uqeda Asikhulume ngenjabulo yena emthathweni ise anisajabulanga emthathweni. Uyazi lo muntu lo ukuthi ngimenzela yonke into lo muntu lo. Ayikho into engakwenzeki. Awumenelise ecansini and lento lena uyasho ukuthi khohlwa indaba khohlwa indaba zocansi wena. Mara baba imali kuphela phela imali ayizikumenelisa njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyakudinga naye ukuthi at least ebe nomuntu ongathi uyambamba njengoba echadile ukuze engagcini sekaphumela ngaphandle baba seyenza into errong. Uzongikhipha la kumakhamera manje. Umuntu omdala bengisacela. Okay baba bengisacela baba. Yabona lo bhisi ungikhipha la kumakhamera. Bengisacela sambe ke baba. Baba ngiyacela. Womfowethu, walo bhisi ungilandela. Baba ngiyacela. Ungilandela wendoda. Mama. Yambona baba ukuthi wenze njani?
uyabona ukuthi mina ngifuna ukuthi nisize ngcono sihambeni sekule nyanga. No umama wena angithi uyakwazi la kule Yebo nyanga. ngiyazi bambiza ubhodla umlilo. No ngicela sihambe siyemncenga umuntu omdala ukuthi just senzele wena simncenge ukuthi sine situation ekanje wena umfazi wakhe lo muntu and ufuna senzeke kube kanje njengamanje. Hayi ngiyabonga baba. Angithi uyakwazi la hlala ngakhona. Ngiyazi baba. Okay I know uzosithatha ke usikhombise Ngoba ikude nyana. kukude nyana. No asongena la emotweni mama sithi kufika khona Mr Jones let's drive to the Sangoma's place. Yeah. Okay sure. Guys so sizohamba manje ngoba siyasuka manje guys siya kwaSangoma la kuhlala khona ubhodla umlilo wathi lo wabo baba sithi ukukhulumisana naye sinomama simchazele ukuthi umama ubhekane nesituation ekanje. If it's possible engakwazi na ukuthi eyikhuphe lento le. Ngiyangithanda bafethu ngicela ukuthi ke nisilandele siyofika lapho kumfethu Mr Jones.